jauh di sana. Epita Audio, Nada Anjani, SK Production. Koleksi barang the bestnya Nada Anjani ya. SK Production. Calon majikan matur kesuwun sangat. Cek kalah riweuh sih. Kakang dudu sing pertama, tapi pengen jadi sing terakhir. Cinta ning batin beli bakal terungkit selawase pengen kesanding. Khusus dan terbingkis buat Ibu Hajat, Ibu Tina, datang. Ya, calon majikan juga ya, yang punya depan. Rasa sayang ora bakal luntur, bahagia beli bisa selalu kawin nyaman selawase pengen barengan. Nada Anjani, SK Production. Ayah sayang, Iya sayang. I love you. Sabar. Iya sayang. Sabar. Mulai yakin lan percaya nih sampean. Maksudnya Ayang pilihan batin terus kanggo masa depan. Hai, aja watir wong ayu. Kakang kanggo masa depan pilihan nonok dewek kan. ora sudi. Sun berharap Oh iya. moga langgeng selawase bahagia sampai tekan tua. Pasti wong ayu. Cuma mas pilihan batin kula. Otomatis. Aduh mamas.
bayarannya larang. Nenek dasar mah jadi ABT. Ulah gitu atuh. Dasar mah jadi ABT. Duit lancan bang kita modal di urang tiap urang manggung mi modalan mi modalan jangan nyawer. Ulah gitu atuh jeung. Dasar mah dia delitikna bae. Ya Allah sayang kayak Alisa di bener tuh yang duh. Sampai kayak pisan wah dibersihkan ya. Supaya ke Dragon Ball kan. Halusnya. Ya halus iya. Gantengnya. Ganteng pisan. Waduh. Saking gantengnya Isu sampai pengen muntah. La ilaha illallah Gusti. Boleh giliran dulu aja.